Mwiriwe, uyu munsi rero dufite indi video tugiye gukora kwigisha uburyo wakora ishusho imeze nka gold cyangwa se gold cyangwa so uburyo wakora gold muri Photoshop. Reka mbanze creating ya image cyangwa se ya white background. Iyi ni A4 ndayicreatinga gusa umaze kubimenya. Icyo ngiye gukora hano, ngiye kubanza njye kuri Google ndandika orange and red photo edits. Ushobora kwandikamo gutyo, kaza hano kuri photos. Ibintu ngiye kubakorera muraseka cyane, none uyu munsi muravuga ati uyu mugabo ibintu akora bibaho. Reka mfate kano iyi foto, choosing ifoto ifitemo red ukuntu. Uyu musore mwiza cyane ngiye gukoresha. So ushobora gukora background ya posters ugiye kugira cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye. So rero niyo mpamvu nshaka gukora ni kugira ngo turebe hamwe uburyo umuntu ashobora gukora background ya gold cyangwa imeze nka zahabu kandi ukoresheje ifoto y'umuntu, bisa nkaho bitangaje. So reka dutangire. Nayitereshaje yarangiye, hanyuma ndagaruka kuri Photoshop, hanyuma ifoto ndayizana hano muri download, niho yagiye ndakeka, cyangwa yagiye muri pictures. Kanze turebe. Yangiye. Murabona uyu musore uburyo ameze. So rero ndaza gukura kano gafunguzo, nindangiza ndaza nkore cover ya picture. Ndahita nza hano kuri filtre, nzi hano kuri blue, nkore blue gaussious cyangwa se kuri blue gutya. Ubona hano ngomba gushyiramo 30 cyangwa se reka nshyiremo 25, sibyo? 6 kankande okay. Ikindi ndahita nza kuri leak faction murayibona, ndahita nza gutya. Murebe uburyo ndi bukore, ndagenda ngira gutya. Ndashaka gukora background ya gold ku buryo uvuga ati narigiwe nakeneye gukora ibintu biri gold cyangwa se nka background imeze ukuntu, cyangwa ushaka gupestinga ibintu runaka. Ubona icyo ndi gukora ni guhinduramo utuntu duke na duke. Ibi namwe ndifuza ko mubikora mukambwira ko mwabigerageje bigakunda. Sime ndi gushyiraho video, ubona akantu ukuntu kameze. Ndahita nza nkirike okay. Ubona bitangiye kuba gold ariko ntibiraba gold, kandi mwibuke nakoresheje ifoto y'umuntu. So mwabibonye, dore uburyo yahindutse ya foto. Mpite nza hano mpite nkora icyo bita filter gallery. Icyo ngomba kuza hano kuri desert, sibyo? Desert, nkaza kuri iyi nkahita mbikora neza. Muri kubona uburyo yahindutse. Urabona uburyo yahindutse. So ndahita nza, ubona yarangije kuba gold neza cyane. Mwabibonye. So kari muri buka twatangire ku ifoto imeze gutereka, nze nyizane kugira ngo mubyibuke. Taza kubona ngo uyu musore uri gukora ibintu ntago abizi neza. ko mbona ifoto iri kunyangasa, ndashaka kuyizana kugira ngo .
urabona iyi foto uburyo yabaye, hari akantu ushaka kongeramo bukanya ka grand map. Murabona uburyo imeze. Nshobora kuza hano muri clouds ibyera, cyangwa nze hano muri orange, kanze nyihindure. Kanze ubundi nyerekere hariya yari iri. Niyo nayireka kuriya ibanje kuba gold. Urabona iyi foto yabaye gold, ariko ndagira ngo mbazanire ya yindi twahereyeho kare kugira ngo muyirebe. So ikindi nshaka gukora ni iki, ndashaka gushyiraho background hano. Ndaza kuri intuza ya white nafunguye, ndaza nkore background imeze gutya. Noneho icyo nkora ni iki, ndakansoringa. Mumaze kumenya photoshop muri make. Reka nyitambike. Ndandika Kinya tutorial. Kinya tutorial. Sinzi nimba byanditse neza, mbyanditse nihuta. Ndaza mpindure font. Nshaka guhindura font, nkore iyo bishariye nkunda gukoresha bita avenir cyangwa se ubuntu. Kankoresha ubuntu, hanyuma nyigire nini. Hano irahengamye, nyiboldinge. Urabona nk'iyi background uburyo imeze. Bikurikire, ndashaka kwegeranya inyuguti. Mba nshaka kuvuga kugira ngo ibyo nkora byose ndakirika aha. Mpite nza hano nshyire nko kuri -75. Inyuguti ziregerana. Aka nako murakamenya, dore hano ngakuye. So banza gukanda Ctrl T ku kintu kugira ngo noneho bamugane abazadukurikira babashe kumenya neza uburyo ibintu bikorwa. Ikintu ngiye gukora ni iki, ngiye gupestinga ya background hejuru ahita imera nka gold. Reka nze hano nkore hano, ndaselectinga ibi bintu byose biri hano, Ctrl G, mpite nkanda duplicate kugira ngo nze gusigarana file yayo. Hanyuma nkureho kano kajisho ni nko kuyikuraho. File nini cyane nayibonye. Mesh data, file nini cyane. Wayibonye. Ibintu kubikora bisaba kuba ufite machine iremereye. None irangije kuba gold, kandi nta bintu byinshi nkoreye. Ndakirika aha, mpite mfata iyo hejuru, nkigire objet, convert object. Nzabigisha icyo bita objet icyo ari cyo ubutaha. Ona yavuyemo, ona ya foto yarangiye. So mpite nza hano nyikirike hejuru, Ctrl T. Hanyuma ahangaha mashyire wenda nka 90. Wabibonye? Mwabibonye ahantu nshyize 90 hano hejuru. So mpite nkanda hano, huruke gutya. Noneho icyo ni icya mbere.
urabona aka kazi kararangiye, mpite mfata ya nyuguti Kinya tutorial, mpite nkanda objet, nkigire objet. Ndashaka kugira ngo iyi foto nyinjize mu nyuguti, so mpite nkora icyo bita rasterize layer. Mpite ngaruka hejuru hano kuri ya objet ariyo iyi ngiyi iri hejuru yayo yapfutse, kandi hano mpite create clipping mask. Mwabibonye? So hanyuma shatse ubu nayitangira gute? Urabona ukuntu ya nyuguti yabaye. Ubutaha nzabereka ubundi buryo bakoresha gold. So ubu mbukoze nihuta. So ni ibingibi. So uyu munsi nashaka kugira ngo twigeho, ubutaha tuziga ibindi. Murakoze, mugire umunsi mwiza.